Salam salam, j'espère que vous allez bien. اليوم جبتكم recette تاع une salade de fenouil et vraiment ça change beaucoup par rapport à ce qu'on mange d'habitude et c'est hyper bon. Ou la recette vous allez voir سهلة بزاف ما تزيدكمش بزاف تاع الوقت. هنايا le plus important في هاد la recette c'est que لازم الفنوي تاعكم تقطعوه رقيق 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 باش تجيكم بنينه en plus c'est plus facile à mâcher. لازمكم المندونين تقطعوا كيما راكم تشوفوا هنايا فريمون رقيق ديروا على جهه. هنايا كان عندي نص حبه تاع افوكا قطعتها اون بتي دي، كان باقي لي شويه تاع السومون روتي هذا وجدناه تاني اونصومبل اون لايف، درته شويه مع هذاك لافوكا. اي من بعد لو بلوز امبورطون سي لا صوص اللي غادي تخلطوا بها الفنوي تاعكم. دونك تجيبوا 3 مغارف كبار تاع ياغورت على كريك، 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون، شويه فريمون تاع الموطارد. هنايا درت اون بوتيت كويير تاع طرطار ولا البورصان اللي كان عندكم باسكو يجي بنين مع الصومون، دو غروس كويير تاع لا صوص سوجا سالي، وشويه تاع لو بيمون سي جوست بور رولفي ان بتي بو الغو. انا نبغي شويه تاع هذاك لو بيكون فار لا فان. تخلطوا غاية هذا الميلونج ومن بعد تزيدوه فوق لو فونوي تاعكم اي vous allez bien mélanger. هاد لا ريسيت تقدروا تستعملوا المكونات اللي يكونوا عندكم. ما كاش عندكم السومون افوكا تقدروا ديروا بولي، تقدروا ديروا دي كروفيت سوري مي فريمون اللي كان عندكم. ابري avoir mélangé خلوها على جهه وكاع سلك هذاك الجون تاعها والماء et vous allez voir c'est hyper bon. نقول لكم بصحه والراحه، ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت. n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. ونقول لكم à très bientôt avec une nouvelle recette.